nişek? Şapmi? Aytag'iz birga shap deb aytganlar. Hallaringiz nechek? Aferin. Aferin. Mana shunaqa ko'ringan kayflar ko'tarinki kunlar bugun quyoshli. Bugun 26-aprel do'stlar barchangizga chin ko'ngildan bayramlar bilan tabriklaymiz. Endi bayram turida siz borasiz. Nindi bayram qaysiz bilan? To'qayning tug'an kuni albatta. Ham mana biz bugun endi nechanchi yil, 6-yil ratdan Bog'monura muzeyida men totarsha siylasham aksiyasini ochdik. Siz totarsha siylashasizmi? Eshitmayman. Biz de Allah'a şükür siylashamiz. Hem endi 6 yil ratdan do'stlar bizning shi'arimiz bor. Mana bizning futbolkamizda da yozilgan ilfar nechigir ekan qaraylar. Bu men totarsha men totarsha ovoz, ham men totarsha yurak, shulmi? Yo'q endi, sen balki totarsha yurtdir, uydir, ovozdir, biz totarsha siylashamiz. Biz totarsha yaratamiz, ham biz totarsha yashaymiz. Aytag'iz, borimizda birgalab haligi shi'arni qabatlaylik 6-yil ratdan. Demak, men totarsha Ayslar eshitdimi, mana bu kishi yoratag'ini totarsha. Aferin, albatta. Demak, buni esingizda qoldirasiz. Men totarsha yoratam, men totarsha siylasham, men totarsha yashayim. Demak, ayta tog'im bir qat. Men totarsha Yaratam, men totarsha siylasham, men totarsha yashayim. Aferin. Bo'ldirdi do'stlar, bugun albatta endi nashaga ko'pchilik yig'ansiz bulatlarda azirladik eng aktiv qatnashuvchilarimiz uchun ham naq mana hozir eng aktiv necha kishini? 5 kishini chaqiramiz. 5 kishini bo'lak kutar. Qaysiz eng aktiv? 5isini da bo'laklakmas. Eng ulgurlarini, eng aqllilarini, eng bulg'anlarini bo'laklakshak. Demak, birov bo'ldi bizni. Birinchi botir qizimiz endi sahnada turadi, ikkinchisi bunda. Qizlargina bek botir ekan, yigitlar ko'rinmadi bizning bunda. Gel qizlar, yo'q shulay bo'lsin. Necha bo'ldi bizning bunda? Necha bo'ldi oxirisi? Bo'ldi, bunda 6 da bo'lib ketdi endi. Tanışıp shirik bizlarga qizlar bilan. Demak, isamisiz? Giliya. Qaydan bo'lasiz, Giliya? Gimnaziya internat nomer 4. Anlaşıldı. 4-gimnaziya. Alina Qozondan. Albina Qozon pedagogik kollejindan. Qizlar, Roila Qozon davlat Казанский торгово-экономический техникум. Sauda. Bular endi bu iqtisod. Aysovo 71-maktabda. 71-maktabda mening odash ekan. Qizlar, bizning bir qarag'ana bek jingil. Shulay bet, lekin yo'qolib qolirganda bular. Biz sizga o'ngishlar tilab qolamiz, ham o'yinning shartlari bilan tanishtiramiz. Demak, sizga totar tili, nindi til degan savolga bir sifat aytishga kerak bo'ladi. Boshda birni aytib chiqamiz, anari ikkinchisini aytib chiqamiz. Shulay bet. Kim endi 3 sekunddan da uzoqroq turib turaydi, ammo shul o'yindan chiqib qolib boradi. Anlaşıldimi? Endi kim ko'proq biladi totar tili nindi ekanligini shunga albatta endi bo'lak. Mana Abdulla To'qay aytgan endi i tug'an til, i motor til deb siz tug'an til turida tug'an nindi sifatlarini bilasiz. Demak, sizdan boshlaymiz. Go'zal, Motor, sof, ko'rkam, yaxshi, Darak. aqlli, yaxshi, bek, go'zal, sekimli, Zo'r. zo'r ekan bizning tilimiz. Zo'r til. Ko'rkam, izgi, yog'imli, ajoyib. 1-2-3. Qizg'anish ishga kolleksionerga ulgurdim. Siz o'yindan chiqib ketasiz. Ayso, Buyuk, orta, yamli, bo'lak sifat, oltin. 1-2-3. Orqa basamiz. Kumush. bek. Big. Big narsa degan so'z bor. Aybat, Aziz. Zo'r. Zo'r bo'ldi Ilfar. izgi, Bo'ldi izgisida. qiymatli, yog'imli, Bo'ldi yog'imli. bek sof, Orqa basamiz. Yaxshi qoldi bizning ayda. Zo'r bo'ldi. Bu qizlarimiz dunyoviy. 2-3. Bo'ldi. Qizg'anishki sizni da Ishimiz bizning biri. ketmay, orqa taraf bosib tur. Mana sizga shunday bo'laklar topshiriladi. Ham mana sizga birinchi, ikkinchi o'rinlar. Demak, nindi bo'lak bizning bunda totar bizaklari bilan, shigu bilan, telefon uchun maxsus. Demak, shunday Tortmashi qila. Qizlar, rahmat o'yinda qatnashganingiz uchun uzatamiz sizni. Hali bo'laklar bizning buyuk, shunga ko'ra o'yinda qatnashishga hozir turibmiz.
Kızlar da, yigitler de. Demek bizning bugun o'yinlar bilan bir ratan albatta konsert номерлары чыгышлар да булачак. Һәм Birinchi nomerni biz sahnamizga chaqiramiz. New turmush turkumin. boshlaymiz. New turmush. Ey salom Qozon. New turmush biznikilar barisi birga Factum Production biz. Zigit, Baluk, Mangol. Yaş yaktasında uçun, iyileşekte yolumuz. Birge yaşa birge uçun, bizning turmush yolumuz. Yaş yaktasında uçun, iyileşekte yolumuz. Birge yaşa birge uçun, bizning turmush yolumuz. Rahmet sana anniyim, açtın dünya işigin, ivettin bizni yaşarga buldun men atzugin. Buluşasın avul şatda şatda har qaygıda, kengeş berip yuvatasın bişik janın yürekte. Avulga qaytam qaçaytam, əbikəyim yanına, yigirip girer aşkın hep inin aldı yağına. Əbikəyim gazizkəyim sen bit menim gül işte, həkiyat silep yıqlattanın əli də bir xatirdə. Yaş yaktasında uçun, iyileşekte yolumuz. Birge yaşa birge uçun, bizning turmush yolumuz. Yaş yaktasında uçun, iyileşekte yolumuz. Birge yaşa birge uçun, bizning turmush yolumuz. Qadrli tuğanım, ul bit menim singilim. Bitinisi arasında sen bit menim sükümlim. Uqidurtga ishkagina tungla adiyanini. Qayladagi bitin kishi qatı yarata seni. İşleri bilen menga buluşaydı apam. Senin qilgan amalingni bir qachonda unutmam. Men rahmatliman senga, apayım sen menim. Bir tilak tilayman senga, uzun bo'lsin umring. Yaş yaktasında uçun, iyileşekte yolumuz. Birge yaşa birge uçun, bizning turmush yolumuz. Yaş yaktasında uçun, iyileşekte yolumuz. Birge yaşa birge uçun, bizning turmush yolumuz. Birge yaşap, birge uçun, bizning turmush yolumuz. Factum Production. Yüreğimde urun birev, senin işin maturum. Sen bolganda yanlarımda balki gökte kıyaşım. Senin bilen birge bulsa kumilkeyim şeşek ata. Bir günde sensiz dura alır, yaşarım senden başka. Yaş yaktasında uçun, iyileşekte yolumuz. Birge yaşa birge uçun, bizning turmush yolumuz. Yaş yaktasında uçun, kullarız iyileşekte yolumuz. Birge yaşa birge uçun, bizning turmush yolumuz. New turmush, Factum Production, biznikilar, Mr. Creative. Ham rapta birinchi topqir Fonka. Yeah. Altın Nur'da Tatar yağı korku bilmezsin kıskan. Okub bilemin bunlarını tarihi kitaplardan. İrette de kişette de tarih bizde kileşek. Biz tarihini bilmeyenler bilmeyenlerse kurešek. Ey dostlarım nigesin biz tarihini unutabız. Bar nerseni sızıp taşlap üzgertip mataşabız. Ey dostlarım nigesin biz tarihini unutabız. Bar nerseni sızıp taşlap üzgertip mataşabız. Asırlardan balkıp kile eydir kile selamı. Mıktamirli mengi yaşa bizning Tatar milleti. Tamirın baltayındı kayızladı bəğirin. Tarih şulay mıskılıydı miskin Tatar ahili. Utun deyip utka saldı sularında batırdı. Tik şulay da kırılmadı anın uzak tamırı. Tütün basıp kayas kogan bu sadağın buğazın. Canım bir de kanın kıydı tik sapmalı imanı. Babaylardan sınıp kalgan Tatar ruhu kanlarga. Ana tilin tuqay tilin kirek bizge saklarga. Turmuş yolu bir katavlı bir malangan butalgan. Kay birevler millet satıp güçsüzlerge aldangan. Ay uğruna teri astı milletimden ingegi. Uzvatanın uzvatanın ol bit sanı bilmedi. Berip dostlar butalmağız ağır turmuş yolunda. Pişiratmağız TV satıp izgi Tatar suğuna. Mr. Creative, Ziggy. Yeah.
Mango. Balı. İzilip de izilmedi, yığılsa da tıraldı. İman saklap millet kırdı, batır Tatar ulları. Kızlar şimdi Afgan sırgı Tatar dalın bayıdır. Tatar bugünlükla bak üzür hizmette maktalım. Uz halkıma hizmet etem en bir Tatar balası. Aşım benim Tatar aşı, iyiyim Tatar balası. Bu büyük benim sigal halkım, mingil şuna kuanam. Tatar bulup tuğanım, men Tatar bulup gül kalam. Tarihimiz bitlerinde altın bile yazılgan. King kulaşı altın orda, kudretli Han Çıngiz Han. Tarihimiz bitlerinde altın bile yazılgan. King kulaşı altın orda, kudretli Han Çıngiz Han. Мәңгі шулай қалырбыз, улы болып татарның. Солар себеп өстерербіз ғазиз татар тамырын. Мәңгі шулай қалырбыз, улы болып татарның. Солар себеп өстерербіз ғазиз татар тамырын. Yeah, Phantom Production. Babay tınglalı. O bu bir Tatarşa sileşem. Sileşesiz mi? Şuraya böyle. New turmush turkman rahmat afarin yigitlarga. Alkışlar koyda. Mana şulay dürüst dostlar. Indi aytganimizcha, men Tatarcha сөйләшем aksiyasida bek aktiv bulurga kerak. Hem indi tag'in aktivlarni biz sahnaga tasharmiz, lekin bu yili bizga yigitlar kerak. Bormi bizning aktiv yigitlar? 6 yigitmi, 5 yigitmi, necha yigit chaqiramiz? 5. Oho. 5 yigit var. Tag'in eng qiyin yigitlarimiz bizning show bo'ldi. Tag'in 2 yigit kerak bizga. 2 yigit, 2 botir yigit, qoidasiz. Mana bit menda bir yigit bosib turadi. Necha bosib turasan yilmay, bayda chiqmasa. Ko'zlaringdan ko'rib chiqasan kelib etingni qishqa bosib turasan. Birov ham 2 bo'ldi. Yara. 6 bo'lsinlar. Ayda 6 bo'lsin ay. Bizning tovush rejissyoridan Tovush rejissyori bizni eshitsa agarda endi bizga Tatarcha buyuk qo'yirsiz hali. Tatarskaya plesovaya. Bizning demak yigitlarimiz uzdirib Tatarcha berga tegish bo'lalar. Endi biz jamoat ularni ig'tibor bilan kuzatamizda, deyimizni beramiz. Insha deyishiga bizning beksha bo'lagimiz bor. Aydagiz hamda olg'ashiz hali yigitlar bunda. Shibiqlar ya bu talab obunib shu olib bitirsiz. Bo'lak siz qolarsiz degan edi. Olg'aroq. Hozir muzika bo'lashaq. Davay ketdik. Tatarcha buyukiga. Alqishli tiriqadiga yigitlarga ular afarin, ular bizning eng shabing botir yigitlarimiz. Hozir bo'la bizni ishtalar oxirisi ortdagilar. Aha. Aysu bizga Tatarcha buyuki kerak. Ay bu biyu birozna boshqa sharaf voy, boshqa ilniki. Albatta menga bir tursangiz da bo'laydi agarda tilagingiz bo'lsa, yo'qmi? Kuchliroq. Bitirdik. Aferin. Tatar yigitlar turkumini alqishlar. Aysuga seni bunday Tatarcha buyuki ko'rganingda bo'lmagandirmanda. Tatarcha buyu bilan street dance birga qo'shilib nechta fotografiya turibdi. Menimcha ular qo'ydatida hazırlanib minganlar, butun ustidan shunday harakatlarim qo'vatli motor deb deydilar. Afarin. Tanishing haligi yigitlar bilan aydagiz. Ismingiz nechik? Adel. Qadimdan. Adel. Ilnaz. Ramiz. Kim? Ramiz. Olmaz. Lina. Senin ismin? Artur. Demak, hozir aydaga sizning olqishlar bilan eng yaxshi buyishini belgilaymiz. Kim bo'ldi? Adel. Ilnaz. Ramiz. Kim hali? Olmaz. Linar. Artur. Mana ikkisining orasida eng ko'p olqishlar bo'ldi. Ramiz. Olmaz.
Albatta endi butuningizga bo'lak bo'lashar. Mana butuningizga da shusha tubataylar. Mana birinchi o'ringa ayrim bo'lak bizning. Вот так. Sim bizim qo'ysangiz birinchi o'rin. Simi, mensa senga. Bular sizga yigitlar. Endi bizning birinchi ko'rsatingiz endi bizga kiyibda ko'rsatingiz. Ayslo, bilasizmi birinchi o'ringa endi bo'lak u Irik maydonidan men totarsha siylasham boshlig'i ham kompyuterga sonaqa web kamera. Irik maydoni senga bo'lak ita, haligi bo'lakni mana paketida senga Irik maydoniga izohni o'qirsang yaraymi? Aferin uzatamiz yigitlar do'stlar. Молодцы yigitlar. Turga o'zingiz bizning. Hozir endi Shiratdagi ijrochilarni shunda sahna turina chaqiramiz. U Baxtel turkumi. Baxtel turkumin qarshi olamiz. Hurra! Salam do'stlar, xallar nishik? Xallar nishik? Xo'p, eshitilar. Tatar xalq jurlarini bilasizmi? Olaysa birga jurlaymiz endi. Rahmat, bayram bilan sizni. Baxtel turkumina zo'r rahmat. Yalar kibik bulduru big ağır menimcha. Men buldura olmayman do'stlar. Biz buldura. Men Tatarchasi yasham aksiyasidan yildik biz bugun do'stlar kayflar nishik? Aferin. Shulay bo'lsa olg'a tobada demak bizning Shiratdagi konkurs vaqti kelib jetdi. Ham hozir bizga sahnaga tog'ida ko'proq kishi kerak. Ulda bo'lsa 12 kishi jetami bizga? Jeta bizga ne 12 kishi kerak? Kim shig'irga tilaydiz? Siz qatnashdingiz. Elle qo'ydi. Bo'ldi, stop. 12 gina to'g'ri 42 kishi bo'ldi bu g'ayni. Tak, hozir so'raymiz. Jamoat so'rab shig'il far 12 kishini. Tak, ikkinchi konkursda bizning elimda bek ko'p bo'lar, jamoat bir shilmag'iz. Hozir bo'lib turig'iz, yaraymi qizlar, yigitlar? Konkurslarga. Demak 12 kishi bo'ldi bizning bunda hozir. Tanishamiz biz, yigitlar, qizlar. Ismingiz Shiver Tutash. Shulpan qo'ydan. Qozon. Diğeri Qozondan. Oybika. Qozondan. Olina Baliq Husaysidan. Elmira Muslimdan. Gulshod Qumaradan. Botir Sarman rayoni. Go'zal 4-gimnaziya. Albina Qozondan. Ilnoz Bektor rayoni. Gulshashab Akris. Egir jivlayndi.
Leysen sobadan. Bilasizmi bizning hozir eng tamli konkurs bo'lacak aysizlar. Bilasizmi nima uchun? Hozir dunyodagi eng tamli aybirini ovozga qolib, men totarcha so'zlasham deb yilmayib aytirga to'g'ri kelajak bizning qizlarga. Bo'ldi bo'lsa, mana shu bizning limon qolamiz. Limon. Demak, ulashib chiqamiz. Ayda o'zingiz olasizmi mana qizlar? Qo'rqmaycha turasiz, men 1-2 tiyuga. Aliga qo'rqmaymiz. İsmiyizgine. Başta şeyine bir şey verir, siz de temin itibarları yılmayıp min totarşa sileşen de beytesiz, yarayım mı? Keşkine ekrin. Hoş isli limon. Yo, aşağı bitiresiz tüger, buna ağzınıza kolasız da bir şeyine koyasız da min totarşa sileşen deysiz. Demek limon kovarda başta birisi kova, birisi eyde, birisi kova, birisi eyde. Şöyle mi dinle? İyi, demek ki tek sinden başlayız. Şeyine, rahatlanıp, koyşan limon aşarsın hadi şöyle. Bağımın uğramının üzerinde. Eyde yılmayıp. Min totarcha sileşem! Aferin, aşağı bitirsen de buna hazır. Min totarcha sileşem! Aferin. Temne. Ay. Kızıktır başı. Tümüne kadar aşağı bitirdi. Tamam başkan bulgan akırsa. Eyde şul kilişey. Min totarcha sileşem. Aferin. Bolberden. Sine ne kadar şulaydı. Şeyini sile. Min totarcha sileşem! Bir grek temne akırsa iyi mi? Min totarcha sileşem! Min totarcha sileşem! Min totarcha sileşem. Siz teki onga kirgeçken etmeniz inden de o şoğa. Heyde gittik. Min totarcha sileşem! Yigitler sizge şirat. Babaga bilen. Min totarcha söylesem. Heyde. Men totarcha söylesem. Aha. Hem. Suların ağzı şimdi. Min totarcha sileşem! Min totarcha sileşem! Aferin, bizden indi bütün kişi de limonlarını aşağı çıktı. Kalbı bine kulesin maçlı. Şundan sonra birgine netice yasa bula limon bik demli, bir akırısı aşağıdan bula. Mine nerse de betesi, gile turmuştan indigine ağır 10 minutlar olsa da totarcha sileşigiz her vakit. Yarayım kızlar. Endi mine bu sahnege çıkan barlık tamaşaçılarga, katnaşaçılarga bulak olda olsa ertege 27 aprel günü Excel Cafe Production'da totarcha pati işli başlıyor. Onda türlü buğun jırçıları katnaşaydık. İlsaf, İlsiya Bedreddinova, Gülnara Gabidullina, İlnaz Minuvali, Vadim Zakharov, Xumoy, Firdus Tamayev ham boshqalar. Demak, sizga haligi patiga biz chaqiruv biletlari beramiz. Ham qutlaymiz. Ham kitoblarda topshiramiz ekan biz sizga. Ayslu bilasizmi, bizga Ozodlik radiosining aytir so'zlari bor ekan. Hozir biz sahnaga Beka Temirovni chaqiramiz. Ilgiz Shayxraziyevdan so'ng, shunday bit. Demak, sahnada Ilgiz Shayxraziyev. Sevimsiz dostlar. Gittik ayda. Hoba. O'tganlarni xotirlab yig'lama. Ortingga qarama. Taşla başla ishingni yangadan, barda qo'rqinch bo'lib tuyulsa da. Taşla başla ishingni yangadan, barda qo'rqinch bo'lib tuyulsa da. O'tganlarni xotirlab yig'lama. Ortingga qarama. Taşla başla ishingni yangadan, barda qo'rqinch bo'lib tuyulsa da. Her uyumni agar aylantirsam so'zlarga, her sirimni agar men qoldirsam izlarda, her ashudan agar men yodrib tayinlasam, balki yashav jengil bo'lar edi menga tektiramda, do'stlar qolar edi ekan. Her o'pganni qo'limda tashitsam, balki yashav jengil bo'lar edi menga tektiramda, do'stlar qolar edi ekan. Oh qozon! Wow, jurliz birgalar.
başla eşingni yangadan barda korkunuş bulup tuyulsa da ötkenlerini hatırlap yılama ardına karama taşla başla eşingni yangadan barda korkunuş bulup tuyulsa da nige tınışlana olmayım nige verse de anlamayım nige yakın kişine gadi yakta hislerini aşıp olmayım nige bu izlenüler su bilen taş dişu nige düşman bilen kabat gelişu nige doğru yolunu görüp tağın uğrap gelirge köpme bulayındı kütüp utlu süngen kömürden her şakuğa eğer min yüreğimni açsam her maktauğa eğer min bir köt bulup açsam belki yaşav жеңіл болар еді миңа тек деремде достап қалар едім екен артыңа қарама ташла башла ішіңді яңадан барда қорқыныш болып тыйылса да өткендерді қайтерлеп елама артыңа қарама ташла башла ішіңді яңадан барда қорқыныш болып тыйылса да İkinci jırım sizge bağışlayayım. Yaşlar, kileşek bizden kulda. Yana zamana kile, siz hazır mı? Kulağınızı küterigiz, wow! Riza bolsan eğer kulağını küter. Yana zamana tüzüybiz, birge. Riza bolsan eğer kulağını küter. Başlayız. Küter gözlerini kara, min yanında bara, mına yerga jiter. Sözler barısı da yalgan altına dik qara bölekler əzər şalqan buksesin tuturğan jeyli buturğan barısı da okey Tukta başta yanadan bu senin zamanına gittik birge Riza olsan eğer kulunu küter Yana zamana tüzüybiz birge Riza olsan eğer kulunu küter Başlayız Riza olsan eğer kulunu küter Yana zamana tüzüybiz birge Riza olsan eğer kulunu küter Başlayız Divi bir tuktamı seni Bardaşak buladi Işanasın sütey Dik sencide uşa bir ki şunday bulur David Aldanma bu de Alarga kerek anqırasları kütüve Alar duymaslık aşıyıtı şak tüle Alarga kerek bir uğrıtıran kişiler İmanına koyt kardeş güreş Wow, hey, wow Birge Riza olsan eğer kuluna küter Yana zamana tüzüybiz birge Riza olsan eğer kuluna küter Başlayız Riza olsan eğer kuluna küter Yana zamana tüzüybiz birge Riza olsan eğer kuluna küter Başlayız Narkomaniya Alkoholizm Бар dünyаны басқан бейік тупиз İmansızlıkқа қаршы иғлан етебіз соғыш Қорықсынар бізден біз келеміз Түнгі көкте янамыз қобызған yıldız Аңласынар үшін біз қабатларбыз Riza olsan eğer kulunu küter Yana zamana tüzüybiz birge Riza olsan eğer kulunu küter Başlayız Riza olsan eğer kulunu küter Yana zamana tüzüybiz birge Riza olsan eğer kulunu küter Başlayız Wow, yeah Wow, yaşlar Молодцы! Татарша сөйлешір достар, яратығыз өз милләтігізні! Ayrim beş tilinde jırlavchi Ilgiz Shayx Raziyev edaligi sahnada zo'r rahmat ana.
Булдырды, әйе, шынында. Дуслар, менә 2006 елдан бирле мин татарча сөйләшәм акциясын үткәреп киләбез. Шулай бит һәм менә монда шушы мәйданга дип әйтик инде, кайсы районнан гына килми безнең яшьләребез. Ә менә бүген кайсы районнардан бар икән? Әлки. Әйдәгез бер шәйләп кенә бу бишмактан башлыйбыз. Арча, Әлки тагын. Саба, Сарман. Биектау. Этне. Хатукта ташамагыз әле? Буда бүтән районнардан да килгән. Әгерҗе бар монда шулай. Әгерҗе бар, тагын сез кем менә монда кызлар бик? Шаллыдан бармы? Шаллыдан. Питреш. Шаллы бар. Мамадыш бармы? Бар, менә бит бар. Тагын Лаеш районы бармы? бар, яны 2 кеше килгән. Кайдан? Актаныш бар, Актаныш. Ерактан килгәннәр. Булдыргансыз дуслар. Үзебез кул чабабыз. Афәрин! Бөтен республика белән бездә шушы урамыбызда. Һәм инде мәктәпләрдә дә 3 ел рәттән хәзер мин татарча сөйләшәм акциясе үткәрелеп килә. Аның нәтиҗәләре быел да бар әлбәттә һәм әлеге нәтиҗәләр белән безне хәзер таныштырачак Гөлия Фәргать кызын. Мусина сәхнәгә чакырабыз. Гөлия Фәргатовна. Рәхим итегез. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле яшьләребез, укучылар һәм укытучылар. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы һәм шәхси үземнән бүгенге бәйрәм белән сезне чын күңелемнән тәбрик итәм. Сезгә эшегездә зурдан-зур уңышлар, бәхет, шатлык, саулык, сәламәтлек телим. Әйтергә кирәк, туган телебезне саклау, үстерү, аны киләчәк буынга җиткерү безнең төп максатыбызның берсе булып тора. Әгәр дә безнең яшьләребез татарча сөйләшә икән, татарча аралаша, татарча музыка, җыр тыңлый икән, әгәр дә интернет челтәрендә дуслары белән татарча аралаша икән, димәк безнең яшьләребездә өмет бар. Димәк безнең татар телебез яши һәм яшәячәк дип уйлыйм. Мин татарча сөйләшәм акциясын үзебез яшьләр хәрәкәте белән без инде 6нчы тапкыр үткәрәбез. Әйтергә кирәк, иң беренче ул безнең белем бирү учреждениеларында 10-16 димәк мәктәп белем бирү учреждениеләр катнашкан булса, быел безнең комиссияга 100дән артык эш килде. Димәк, тагын бер нәрсә әйтергә кирәк. Безнең министр тарафыннан бик күп кенә конкурслар үткәрелә. Әмма ләкин иң яраткан конкурсларның берсе яшьләребез арасында ул мин татарча сөйләшәм акциясе. Шуңа күрә үзебез яшьләр хәрәкәтенә әлеге акцияны оештырган өчен сезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез һәм алга таба да бергә эшләрбез дигән фикердә калабыз. Мин татарча сөйләшәм акциясе буенча бүгенге җиңүчеләрне әйтеп китәбез, ләкин без аларны сәхнәгә чакырмыйбыз. 28 көнне безнең Бөтен Россия форумы үткәрелә, туган телләргә багышланган конкурс. Әлеге җиңүчеләрне без әлеге форумда тәбриклибез һәм аларга видеокамера, DVD плеерлар һәм фотоаппаратлар тапшырачакбыз. Әйдәгез без нәтиҗәләр белән танышып китик әле. Әлеге мин татарча сөйләшәм акциясында актив катнашкан түбәндәге мәктәпләрне сәхнәгә чакырабыз. Мин татарча сөйләшәм республика күләм акциясында җиңүче Ютазы муниципаль районы Урыссу 3нче гомуми урта белем мәктәбе Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрының грамотасы белән бүләкләнә. Сәхнәгә чакырабыз Ютазы муниципаль районының 3нче мәктәбен. Шулай ук сәхнәгә Буа шәһәре 5нче мәктәп коллективын чакырабыз. Шулай ук сәхнәгә Менделеев шәһәре 1нче рус мәктәбен чакырабыз. Һәр елны катнашып килә торган мәктәпләребезнең берсе. Ярчалы шәһәренең 50нче мәктәпләре. Әйдәгез тагын бер тапкыр без аларны тәбриклибез һәм киләчәктә дә мин татарча сөйләшәм акциясында катнашыр дип уйлыйбыз. Димәк, җиңүче мәктәпләребез санап кына китәм, димәк сәхнәгә чыкмыйлар. Зәй шәһәре 1нче мәктәп, мондамы? Тәбриклибез без аларны. DVD плеер белән бүләкләнә. Зәй шәһәре 4нче мәктәп.
Zey shahari Tatar gimnaziyasi. Zey shahari 8-chi maktab. Demak, munisipal rayonlarning eng aybati, demak, eng aktiv qatnashgan Zey munisipal rayoni. Sizga ulug' rahmatlarimizni bildiramiz. Shuprali rayoni Eski Kakirli ovuli, mundaqmi? Yorshalli 38-chi maktab. Yorshalli Tizuk kolleji. Ozdaqay rayonining 2-chi Aqto'bey maktabi. Sukmara rayoni Manzaras maktabi. Elki rayoni Qo'shki ovuli. Sarman rayoni Jalil 2-chi maktab. Haligi maktablarimiz bizning diplomatlar ham Tatariston Respublikasi Ma'rifat va fan ministrligining DVD playerlari bilan bo'laklanadi. 3-chi o'rin Yashil Uzan shahri 10-chi gimnaziyaga bo'laklanadi. Shulay 3-chi o'rin Petrash rayoni 2-chi umumiy o'rta bilim maktabi. 3-chi o'rin Qozon Avitozash rayoni 62-chi maktab. 2-chi o'rinlarni bizning Zey shahri 6-chi umumiy bilim maktabi ham Spas rayoni sanatoriy internat maktabi bo'lishdi. Absolut jenguvchimiz bizning Yashil Uzan shahrining 1-chi litsey. Haligi jenguvchilarni biz 28-aprel kuni soat 12da Centurion teatrida kutib qolamiz. Bir zo'r rahmat, o'ngishlar sizga. Jinguvchilarni tag'in bir qat olqishlaymiz, aydagiz boribizda birgalab batarinalarga. Buldirgan do'stlar, kelasi yilda shulay aktiv ravishda qatnashirlar, hamda endi jinglarga yozsin. Bilasizmi, Oysun mening narsa aytasi kelar, mana bunda bizning endi ko'pgina rayonlardan jilganlar shulay maktablardan kelganlar, ammada lekin agarda sizning eng yaqin do'stingiz aytik, shu bayramga kelarga tilagan bir kishi kelmishi qolgan ekan, siz anga hozir sholtiratib ayta olasiz. Kirasiz Ozodlik saytiga deb, ham haligi saytda mana shu bayram turdan tura translyatsiyalanadi. Mana bizning shunda web kameralar turadi, kameralar siz endi qizlar bek barim nagizaligi kameralarga yarim, chunki ular turdan tura translyatsiya olib boradilar. Demak, Ozodlik saytiga kirib, haligi bayramni turdan tura efirda ko'radiz. Masalan, yerlariga kirib qo'rayollar. Haligi bayramning nishik o'tganin. Endi bizga yordam etgan uyushmalarga da to'xtalib o'tdik do'stlar. Shu deb eng zo'r yordam ko'rsatgan uyushmalarning birisi unda bo'lsa, o generирующая kompaniya. Demak, bizning ma'lumotli sponsorlarimiz Yangi Asr radiosi, Tatariston Yangi Asr televideniyasi, Ozodlik radiosi, Quray radiosi, Qozon radiosi.com, Bauman urami radiosi, Vatanim Tatariston gazeti, Irik maydoni gazetasi ham Yolqin jurnalini olqishlar. Bilasizmi, Oysun men narsa o'ylab turaman, men balkim kelajakda bek zo'r yetakchida bo'lib qo'yarman. Nishlab oladiysan? Ne ishim bu? Chunki bit hozir soba vaqti, sen shuni bilasizmi? Soba vaqtida sayyi, bizning prezidentimiz Soba rayonidan. Zaminda sobadan aytindi, shunga ko'ra aytaman. Ammo savollar bor bit shulaybet. Bor. Bunda savollar, bunda bek ko'p ishlar bo'lashadi. Ham endi biz sahnaga qabat sobalarni chaqiramiz. Kimlar ular? Qo'lda bo'lsa Libertas turkumi. Qarshi olamiz. Samsiz. Ras. Bu sizin ekipmanlarda anniga rahmina, tunturdas basqa. Tarzlarda uqasuna, qora qutda oytuva, eskina yaqtılığızın boşida qo'randa. Boshotsa yolg'iz tugarak oysimon, yolg'iz odamlarni yurakda saqlagan. Uramdan boram, yolg'izlar yuzida qorayib, ko'zlari yomoy, yurak shalasin to'ymaydi. Qo'yda oshqalarsiz, kerak o'ylag'iz, ko'zingizni ochib, shonamiz uyaldiz. Ovodan yozmay, tunlar bo'yi yiqilmayin, boshimda suv bo'lish kunlar shingarib qoladi. Turkunlar tutashtirar, kunlar oyira, o'zini yo'ldan bor, yolg'iz tunga ishonma. Bir qorong'ilik tizajida yoqdilar, mening bor odamlarim, xatarga kirib qolurlar, yurmay qashanda, qo'shilma, bo'lma, yolunda bo'lganlarni qashanda qo'shlama, sekinlarsan yonima, o'tganlarni unutib, dilida olmasin, juda qolaman, aldanib, mening unutdim, seni jingil bo'lmasanda, boshqamni yoqatirmish, Alloh o'zi, tunga bitlarni salomatligin saqlay, kundir yo'qlayolmay saatlarin sanay, darsaga oshqina, o'ta ko'rmali tutur, shogird qashanda oshib ko'rsatma sizdan, hey!
Oylarım bütün havalara gitken Kaygılarım eşikte Oturan bağına karayırızdan Halka közetten sızan Bizgerden kapat yazan Barsında yaşasama Karıyda kuyutumam Fikirlerini şu altta Uylanam koranam Kurup beketli porlar Ağlar için çatlanam Ekiptir olanı kurup Kıçısına şoklara Süngen Bezede otlarını dikukten Gormayan dönüp Boynuna balta kukten Kaleren Dönmüşe tutup kutlar yapıy Sınırdaki baranın dikukler bana duymaydı Molda kuşağına kapat bugün Sıra falan yıldızlar Alıp oranlar tutuen Uylarını tamamlayın Sırtı batan ülkeni Yazıp koyan böylece kudurmuş Yaşasın Libertas. Hey, 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 kullarını eske. Hey, Kim kure, kim koyar benim güzelimde o. Çırmasam nettir, çıpırdaydı bir kadında hoşlanma. İsinde tut, libertas mında. Dağın bir kabat, daydelim bukke kora. Seni araşam, tu benim düzge kora. Bara tigu sevmiyorsam, bara benim uylarım. Olarının işeklilik zıplamışam uyladım. Uylarım, aytasın ne abim su köpek. Ağılalarım bitke, var karşılıklı şine. Beye uze biz, yuvartanı dışı biz. Uylarga hükmenerge gider miken kişi biz. Süze biz, süzgere biz. Yakşılıklı kure biz. Halk dürüstlük için menge küreşe biz. Seni büyüge atıp, hayattan bere baslar. İftan yanan minuslar, rifmaga basa uylar. 1, 2, 3, duyasın mı kış? Kış tugul tenimde, kış benim sözümde. Yok, dokta men şahir, tugul. Vadi uğran babası, menge sıfıramaz kongel. 1, 2, 3, duyasın mı kış? Haydeler bırak, kuttan jirge tış. 1, 2, 3, duyasın mı kış? Haydeler bırak, kuttan jirge tış. 1, 2, 3, duyasın mı kış? Şeydeler bırak, kuttan jirge tış. 1, 2, 3, duyasın mı kış? Şeydeler bırak, kuttan jirge tış. Ey dostum biz libertasyona yaşlarım ben. Dinler yaklamayış ni biz küteremiz tatarını. Kirek mi bizge akşa, kirek mi tanılganlık. Underground hayatı, kışıklı olga varlık. Bizden sizge sevjak, bışırlıyız hip hop. Bizge karşı çıkanlarga biz aytemiz bari fuck. Hey, hey, kollarını eyde küter. Hey, hey, tırışkan taşını tişer. Eylemin kurtanı satmadı benim prodüserim yok. Şuna da karamızda benim tamam kamantuk. Rahmet etiyenim olur karşılayım başıyım. Bizge karşı çıksan gel senin başına tibem. Allah siz şapırmasına girerler. Yıldızların yakıtallar, prikaz belen sileşerler. Hükmet tırışta kızayırık etme olmazsız. Eğer biktirerseniz ne tuturuz? 1, 2, 3, duyasın mı kış? Şeydeli bırak, kuttan jirge tış. 1, 2, 3, duyasın mı kış? Şeydeli bırak, kuttan jirge tış. 1, 2, 3, duyasın mı kış? Şeydeli bırak, kuttan jirge tış. 1, 2, 3, duyasın mı kış? Şeydeli bırak, kuttan jirge tış. 1, 2, 3, duyasın mı kış? Şeydeli bırak, kuttan jirge tış. 1, 2, 3, duyasın mı kış? Şeydeli bırak, kuttan jirge tış. Ho, ho. 1, 2, 3, duyasın mı kış? Şeydeli bırak, kuttan jirge tış. 1, 2, 3, duyasın mı kış? Şeydeli bırak, kuttan jirge tış. 1, 2, 3, duyasın mı kış? Şeydeli bırak, kuttan jirge tış. 1, 2, 3, duyasın mı kış? Şeydeli bırak, kuttan jirge tış. Kuttan jirge tış. Kuttan jirge tış.
әлі, бәрді. Кедірдасың да. Bär, bizim beleneydi. Bär, bir-iki diyuge. Bär, kullar neydi kutte. Kirpiler kiyin ali bir kız beleneydi. Bär, bizim beleneydi. Bär, bir-iki diyuge. Bär, kullar neydi kutte. Kirpiler kiyin ali bir kız beleneydi. Mine kırmışlar, sen şengil deyip uylama. Kuplar mine kure omu yaratıva koraganda. Mine bitmim yarata, o nerseni anlatta. Benim işim var hürmet, bari ota onağa. Bizler tuğu bari nefret kimge. Nerse girek, faydasın ol mehabbet. Nersesin o mehabbet. Senin işin nigedir bizim izgirler etinde. Dik bizim izgir tuğul. O bizim Bär, bizim beleneydi. Bär, bir-iki diyuge. Bär, ular neydi kutter. Kürpüler kiyin ali bir kız beleneydi. Bär, bizim beleneydi. Bär, bir-iki diyuge. Bär, ular neydi kutter. Kürpüler kiyin ali bir kız beleneydi. Benim kırmışı uyun bu karanғы şıkında. Benim kırmış kitabım ekrilip olan aya. Ortağında yana bitler olda mine nigide. Bu rap tatar dilinde hip hop tırmış mengege. Sen öylesindir belki bu tatar şarap tugel. Sen öylesindir belki bu fake bu şan tugel. Dikisinde kaldır bro. Bizni bir kim yasamadı respectation soğuşta. Bizni bir kim yoklamadı. Bär, bizim beleneydi. Bär, bir-iki diyuge. Bär, ular neydi kutter. Kirpiler kiyin ali bir kız beleneydi. Bär, bizim beleneydi. Bär, bir-iki diyuge. Bär, ular neydi kutter. Kirpiler kiyin ali bir kız beleneydi. Yiyin, rahmat. Libertas Türk'ünü güçlü alkışlarımız. Cemaat nersege jiyilganıgızны unutmadыңызбы әле? Yok, maydagыз unutmас үшін тагын bir кат шигарны искә төшерик әле. Димәк, мин татарча Мин татарча сөйләшәм. Мин татарча Афарин, менә беләсезме, мин татарча сөйләшәм акциясе Казанда, Татарстанда гына түгел, хәтта чит республикаларда үткәрелә икән. Әйтик, Мариэлдә шундый мега супер мин татарча сөйләшәм акциясе булган һәм андан җиңүчеләрен әйтеп китәбез сезгә. Болгар бию ансамбле Тагирова Гөлнара Илтузаровна. Алкышлыйбыз аны. Мариэл республикасыннан һәм шулай ук Хайруллин Фәрид. Аңа да көчле алкышларыбыз. Афарин киләтәс кала. Айсулу, син интернетта еш утырасыңмы? Көн сайын утырам, барлык яшьләр чит. Сез утырасызмы интернетта, җәмәгать? Әлбәттә утырасыздыр. Менә игътибар иткәнегез бармы? Айсулу, синең дә игътибар иткәнең бардыр. Инде хәзер Mailda, Яндекста, тагын Googleда рәхәтләнеп, татарча аралашырга мөмкин. Хәрефләрне җыярда була, дуслар. Менә элек бит инде хәтерлисездер, татар сүзләрен җыйганда без урына дип яза идек, шулай бит. Анда Ж хәрефен, Ö хәрефләрен яза алмыйдык. Хәзер инде әлеге эзләү чараларында дип әйтик инде Google, Mail һәм башкаларында хәрефендә һәм башка татар хәрефләрендә язып кирәкле сүзне, кирәкле мәгълүматны табып була. Шуңа күрә хәзер интернетта да рәхәтләнеп татарча аралашып була дигән сүз. Һәм инде әлеге зур компанияларга Афарин үткән әйтәсе кала, татар телен хөрмәт иткәннәр өчен, әмма тагын кайсы компаниялар, нинди оешмалар, җәмгыятьләр татар телен хөрмәт итә икән соң. Ел саен без шундый күзәтү алып барабыз, һәм әлеге күзәтүләр белән безне Римма Бикмөхәммәтова таныштырыр һәм шулай ук без әлеге сәхнәгә министрлар кабинетының телләр үстерү бүлеге башлыгын Фирая Шәһиеваны чакырабыз. Рәхим итегез. Кызлар бәйрәм белән. Татарстан дәүләтендә ике тел бер тигез. Татар һәм урыс телләре закон буенча бер тигез. Ләкин вак җаннар, татар теленнән курыкканнар, татарча язарга иренәләр, язмыйлар. Ләкин ире корпорациялар татар телен, татарларны хөрмәт иткәнен исбат иттеләр. Алар Билайн операторы һәм Яндекс эзләү системасы. Узган ел Яндекс эзләү системасы интерфейсын татарчага тәрҗемә итте. Һәм анда хәзер татар хәрефләре белән эзләү системасы эшли.
hürmetli Yandex vakili Gülnara Tajiddinova sizga Tatariston xalqidan tatar tilini yaratganingiz uchun sizga zo'r rahmat bildiramiz. Sevgili dostlar, Yandex sizni anlay. Yandex cevap verer. Yandex tatarcha yarata söyleshirga. Uzgan yılda eng iri operatorlarning birisi Beeline tatarchalaştırdı o'zining xizmatin. Bugungi kunda tatarcha ularga shaltiratib, o'zlarining spravkalarini olib bular. Rahmat Beeline sizga. Hürmetli dostlar, sizning alag'inda shunday rahmat. Beeline tatarcha söyleşi. Hürmetli dostlar, hürmetli yaşlar, o'qituvchilar, Tatar xalqi. Bugungi bayram bilan Ministrlar Kabineti isminden barig'izni da tabriklaymiz. Siz bugun tatar tili nima bo'lirga tegishlidiz? Tatar tili Beeline uchun, Yandex uchun yaqin bo'lgan ekan. Avul har bir tatar kishisi uchun eng yaqin, eng qadrli, eng hurmatli, eng nozli, eng tamli, eng kerak til bo'lirga tegish. Ömürlükler şu tatar tilimiz, hürmetli, qadrli tiller etinde bulsun. Hamul kileşekte de, sizning ko'ngilingizda, sizning tilingizda, sizning g'aylangizda har vaqtda da tatar tili bo'lib yashasin. Barig'izga da ixlos rahmat shu bayramga keluviniz uchun. Tatar tili mangulik, tatar tili yashasin. Biz hazır jırlı devam ediyoruz İlfar. Kızların en yaratkan jırşısı desem. Kim o? Kim? Kızlar üzeri bilemeyken kim sizin yaratkan jırşı? Kim? İlmaz Safiye Ölindiler. Tatar yaşları, Tatar milleti bayram bilen sizni. Şun ko'ngildan bizning buyuk, matur shaxsimiz, buyuk shoirimiz To'qay kuni bilan, tug'an kuni bilan hamda endi albatta o'zimizning yaratgan milliy tilimiz, ona tilimiz Tatar tili bayrami bilan sizni. Shun ko'ngildan albatta men tatarcha so'ylashimgina tugul, men tatarcha o'ylayimgina tugul, men tatarcha yashayim degan so'z durust bo'larga tegishli. Shulaymi do'stlar? Edingiz birgalab bir-ikki jirni boshqarib o'zik. Ketdi. G'aybatlardan, men to'ydim qarashlardan, hislarim nafrat bilan to'lgan. Birini ko'rmim, birini sezmim, yuragim bargalana. Nega ko'ngilliklana, nega ko'ngilliklana. Seni şanıma maturam, seni şanıma maturam. Birga bo'laylik deysan, kishi so'zlarina. Seni şanıma maturam. Men to'ydim g'aybatlardan, sen to'yding g'aybatlardan. Sen to'yding qarashlardan, hislaring nafrat bilan to'lgan. Bari seni yaratam, canım. Dik seni şanıma maturam, dik seni şanıma maturam. Seni şanıma maturam.
Сені жаныма матурым, бірге болайық дейсің, кіші сөзлеріне. Сені жаныма матурым. Әзгіне гитара дауышын сәсәңіз яқшы болар еді. Һәм әлбәттә инде бұл жырында да сұрадылар. Инде әр елні бұл жырны башқарабыз бүтін концертларда. Біз бұл дүнияға яратыр үшін туғанбыз, яратылыр үшін туғанбыз. Һәм біргәләп қосылып жырласаңыз, айырыша яшьләр. Мұндамысыз яшьләр? Күңелләре белән яшь булганнар мұндамы? Күпме дүнияда қайғылар, күпме дүнияда хәсрәтләр. Бір кім кирәкми, бірни дә тормай, айрым үткәрелгән шаклар. Мин яратам сине, мин юксынам сине, яши алмам синнән башка. Мин ышанам кайтыру бергә шаклар, мин ышанам килер ул узган вакытлар. Бергәләп, мин яратам сине, мин юксынам сине, яши алмам синнән башка. Күпме дөньяда бәхетләр, күпме дөньяда шатлыклар. Бер кем кирәкми, бірни дә тормай, айрым үткәрелгән шаклар. Мин яратам сине, мин юксынам сине, яши алмам синнән башка. Һәм бергәләп, мин ышанам кайтыру бергә шаклар, мин ышанам килер ул узган вакытлар. Үзегез генә. Мин яратам сине, мин юксынам сине, яши алмам синнән башка. Мин яратам сезне, мин юксынам сезне, яши алмам сездән башка. Мин яратам сине, мин юксынам сине, яши алмам сездән башка. Зур рәхмәт, дуслар. Һәр вакытта шулай берлән булганда, җырлавы да рәхәт, яшәве дә рәхәт. Һәм амин шулай булып торсын инде һәр вакыт, һәр ел сайын, һәр көн сайын. Бу юллар кемнең киләчәге, бу юллар кем язмышы. Һәммәбез килгәнбез бер яшәргә, бу юлларны кирәк үтәргә. Онытма, эй, очраткан йөзләрне, онытма туган туфрак барлыгын. Канатын җәеп кычкырасың син, бу дөньяны кирәк гизәргә.
Юллардан сайласаң дөресен, син күрерсен аның шикләрен. Тайпылып юл бирерсең оныкларга, бу елларны кирәк узарга. Аннары белмисең ни барын, аннары бар юллар Худайга. Син кайгырма, бар да әйбәт булыр. Эх, оныклар түзегән юлларда, эй, син кайгырма, бар да әйбәт булыр. Оныклар түзегән юлларда, түзеген юлларда, татарлар түзеген юлларда. Зур рахмет сезгә. Бәйрәм белән сезне, дуслар. Рахмет. Бик зур рахмет Илназ Сафиуллинга. Рахмет, алкышлар, дуслар. Кәйфләр ничек? Кемнекедер әйбәт кенә, безнеке шәп. Арттагыларныкы шәп монда менә бай басып торалар бик моңсулана. Колларны күтәрегез, җәмәгать, сез исән монда, о. Исән, Аллага шөкер. Димәк, әйдәгез, барыбыз да бергә колларны күтәреп, кәйфләр ничек дигән шәп дип җавап бирәбез. Ярыймы, әйдәгез, кәйфләр ничек? Афәрин, дөрестән дә йокламыйлар икән әле артта. Беләсезме, хәзер бүләкләү өчен тагын бер кешене сәхнәгә чакырабыз. Ул да булса Татар газетының мөхәррире Илшат Саитов. Татар газеты баш миләре булган татарлар өчен. Каршы алабыз һәм шулай сәхнәгә Рашат Якуповны һәм Рүзәл Әхмәдиевны чакырабыз. Безнең Илшат Саитов, рәхмәт Илшат. Сәлам. Хәлләрегез ничек? Бүген безнең монда кичкенә Якуплар Татар газетасыннан Рашат белән Рүзәл кая? Егетләр, сезне чакырып калабыз менә. Рашат чыкты. Рашат безнең татар Википедиясының иң мөһим кешесе. Меңләгән битләр ясый шунда. Шуның өчен без аңа хөрмәт хаты, татар телен саклауга өлешкән өчен рәхмәт хатын бирәбез хәзер. Һәм тышкы хард дискны шунда әйбәткән. Һәм Рүзәл бик актив татар, 99% наверное, КПДС. Татар тазларда да бик күп бүтән бауны бейтеп йөрде. Сораулар сорап, шуңа аның өчен дә без шундый кичкенә ни әзерләдек. Бүләк. Молодец, Рүзәл. Рәхмәт. Яшьләргә алкышлар һәм инде без уйный дәвам итәрбез. Беләсезме, шул чираттагы уйны башлаганчы менә безгә балалар әйттеләр, монда чыбыклар бик алар күп, алардан ток бәргән мөмкин, шуңа күрә аска төшсәгез яхшырак булыр иде, ярыймы? Чыбыклар арасында буталып утырмагыз, анда аска төшеп рәхәтләнеп басып биеп карагыз безгә. Мөмкин булса төшегез инде. Алайса хәзер үзем кинәм куып төшерергә сезне. Әйдә шуннан да төшәбез, ярыймы? Аскарак чыгып карагыз, монда чыбыклар өстендә басып тормагыз, чөнки кыска чулганыш булып чәчләр үрә торган мөмкин монда, Аллаһ сакласын. Үзебезнең куркыныч астына чираттагы конкурслар безгә тәкъдим итә. Казан радиосы һәм әлеге конкурста катнашу өчен безгә 3 кеше кирәк. 1-2 эш булды. Булды. Айсылы кая, мин тагын берсен сөйлә. Әйдә, кайсы чыгып кала шуны сайлыйбыз, ярыймы? Җәмәгать, ничесно ди, артта күз юк бит инде минем үпкәли күрмәгез тагы. Күрмәдем дөрестән дә. Димәк, уенның шартлары ниндирәк? Без хәзер сезгә әйтәчәкбез сүзләр русча.
Һәм сез аларның татарчаларын әйтергә тиеш буласыз. Тиз генә тәрҗемә итәргә тиеш буласыз. Әйтеп тә тормый ярыймы? Үпкәли күрмә тагы дустым. Хәзер инде кызлар без сез белән танышабыз. Башта Айсу. Айдан Казан кооператив техникумы. Айгөл Казан театр училищесі. Илия Собадан. Илия Собадан. Һәм ике кызыбыз Казаннан безнең. Димәк инде минемчә бу бәйге сезнең өчен бик җиңел булырга тиеш. Башлыйбыз димәк без Казан кызларынан һәм Собага таба атларыбыз. Безнең Собалар бу якта булды. Димәк беренче сүз аптека. Дарухана. Икенче сүз магазин. Кибет. Өченче сүз вертолет. Ышкыш. Ышкыш безнең ул. Ышкыш самолет. Самолет, вертолет ничек була? Быргалак була. Быргалак була. Быргалак өчен бери. 1 минут булды безнең Сабага. Алга таба барабыз. Поезд. Тимер юл вокзалы. Тимер юл вокзалы. Так. Транспорт инде дөрес. Поезд җәмәгать ул поезд була. Алга таба хлеб. Икмәк. Метро. Җир асты юлы. Так, җир асты юлы булсын дим. Литература. Әдәбият. Стихотворение. Треугольник. Эшпошмак. Кандидат. Кандидат дисәк тә матагы нинди вариантлар әйтергә була? Белгеч. Дәгъва шәһәрдә бар. Нәмзәт дигән сүз дә бар дуслар. Парикмахерская. Чәшкису. Чәш тавышлары. Оха. Менә буларга рәхмәт әйтәбез инде без. Сине калдырып калган икән. Платье. Нәрсә дигәнсез ул? Очки. Күзлек. Бусы. Тимә. Ялгыштык. Мәрҗән. Тагын. Менә дөрес. Муенса. Дөресрәк була торгандыр. Бөтен ашуын чыгара дигән. Шоколад. Шоколад. Бар. Алга таба молоко. Сөт. Нож. Шам. Юк, сез ник хаман аңа ярдәм итәсез, мин аңламыйм. Менә бу кызларга бер кеше сөйләйт. Бер сүз әйтергә кычкыра ул Юк, шаркы. без төшереп калдырабыз булай булса. Тагын ярдәм итсәгез, төшеп кала, бүләксез кала. Алга таба автомобиль. Машина. Улыбка. Көлү. Икенче тип. Любовь. Ниһаят үзе әйтте. Дружба. Дуслык. Народ. Халык. Нация. Менә Габдулла Тукай бөек шагыйребезнең 125 еллыгы әйбәт. Һәм шундый бөек кешебезнең туган көненә туры китереп татар теле бәйрәмен үткәрү шулай иде. Минемчә бу әлбәттә бик матур күренеш, зур күренеш һәм дә инде әһәмиятле күренеш яшьләр өчен, бөтен татар милләте өчен, бөтен төбәкләрдә билгеләп уза. Һәм нәрсә әйтергә идем шул. Әлеге бүләкләрне безгә Казан радиосы.com радиосы тәкъдим итә. Димәк, әгәр дә сез интернет челтәрендә утырсагыз, әйтик бер социаль челтәрдә сез кыра аласыз Казан радиосы.com сайтына һәм рәхәтләнеп татарча җырлар тыңларга, радио тыңларга мөмкин булачак. Хәзер без Чакырабыз сәхнәбезгә тагын бер җырчыбызны. Сәхнәдә Миләүшә Сафина. Күптән күргән ул иде. Миләүшә рәхим ит. Сәлам дуслар. Әйме? Яра калганбыз. Мәсәлән, без калганбыз. Яра сәлам. Senin yılmayın, koyaş nurlarından yaktırak. Mima etken, her bir yılı sizin, boşu gevden hatta